Ole invite chebe fikule tun tu ma hi chuanin video reaction na mangin sap tong kan zir ho don ani ole tuan chuanin lo tan nga lang okay tu na video mai mu mek ang hianin sap tong kan ti sol tlang pui panga voina hianin kan zir ho don ani tu na video reaction mang hianin tan nga lang. Avoid these 5 common mistakes. Okay ole Me and my friends are going out. okay me and my friends are going out omje chu me and my friends ti hi azia dan atiklo ani hetiang hianin kan di tur ani My friends and I are going out. okay my friends and I are going out omje chu nge di chuanin ka thian tele keima kha pona kan chuak ti te pon kan soi theng chu angia langan chuanin tro ole heta hianin I and my friends are going out ti po hin kan soi thailo chuwang chuan ka thian tele keima khatia keima ni kan in soi tel du ani chuanin I hi hemi kan soi kan thian te mo kan nu le pa te mo khatiang kha kan soi ma sa chumi zuwa en zo hin I hi alokal reng tur ani rethiamem I and my friends are going out kan ti chuan adik don chung lo ani mo I hianin mi po kan mang ni chuan dik don choro mang khan chuwang chuanin my friends and I are going out ti hi atikani ole sunzamang Thanks God. okay thanks God omje chu lalpa kalome ti na kha ani mai ni hetia han en chuanin tro a soi tum kha chu a hriat fia tai thawani ma se hom chuanin thila tha to lo tro heta hianin THANK zo hin s lo kala adik to lo ni a chan chu khami lom thu awa soi kha khan teng chu alom thu lo dong tu receiver kha ata hian atel to wang hianin hei hi va pania chuwang chuan anunga object hi alo kala chuwang chuan ta hianin no ang hian THANKS hi kan mang thailo ani hetiang hianin a fian ka ring thank you thanks you kan ti lo tro kha tiang che khan Thank God. okay thank God hetiamem okay andut kalang I've never been in Japan. okay I have never been in Japan omje chu Japan rama kal ri lo ti na ani mai ni ka thleng ri lo ti de pon kan soi theng chu I've never been to Japan. okay heta hian I have never been le to Japan hi kan mang tur ni engwang e thu kan man ti chuanin ka khravik lo ngo hai hi sap tong kal phung ani ve top mai hemi verb le hemi preposition in cop fixed preposition hi tam tak omani sap tong chuwang chuanin sap tong ti har tu ber chu hemi preposition te hi tro buaina min siam tam thai kho mai preposition hian antinan listen to ang chi te ti chuan wait for ang chi te ti chuanin wait on ang chi te looked at ang chi te tro kha tiang kha verb le preposition noun le preposition in cop kha tiang kha tam tak omani chuwang chun engwange tin sap ho nge po zuzo te da an shrebi lo ni an ma ni tong kal phung ni ve top mai ni antinan hai lumme na dora kan kal don ta ka sam ka lo me don ta tro chuanin khami kha tak chuan sam hi ka me don ta ma se engei ti don mi phain ma zo ta se kan lu ka me don kan ti tro kan lu kan met ngai lo tro ma se kan me zo ka chu kan sam zo hi ni ma se kan tong kal phunga chuanin lu met kan ti tro chu tiang bok chuanin sa pa po hin han ma ni tong kal phung an usage chi tam tak om ni chuwang chuan kha tiang kha va khet fia tum chiam lo tur buai na mai khami an ma ni tong kal phung le an tong man dan kha zuk zom top kha a fin thak ber a ha dam thak ber ani ole sun zamang The police is here. okay the police is here police omjia chu enge di chuanin police ani top maya ro chuanin police hi hemi hi plural form akeng ter ni chuwang chuanin heta is kan man hi dik Police lo ni are here. okay the police are here metiame the police are here omje chu police hi plural form metiame I always go by foot to work. okay I always go by foot to work omje chu
he sentence soi tum chu han en mai po hian a hriat fi a thiam ngal ta na chu ke in kakal thin ti na ani mai ni ma se bai hi kan mang lawang ke hatiang soina khan on kan mang tur ani I always go on foot to okay I always go on foot to work omje chu na kha ke in kakal thin ti na ani mai ni ole ishe thiam em tun tuma he video reaction manga kan zir ho hi idu ber phat kha comment na ma lo drop ro